Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari batta bani panorang sogot narion asada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sa atas. Bapa na tongtong sir patalarhon habagalon ni hidup ni hurmu marimbang ringismu. Na membahen hanami tetap martambah-tambah malas nyuhur pargugu sonay age pangarapan nami ibagas naman dalani kuluh nami si ganu pari lang iitehon ham hakurangan nami tapi ham do tongon Tuhan na tetap pasirsirhon guguh na baru huban nami ase tarbahin hanami makorjahon harosuh ni hurmu marhite hidup ni hurmu oma mangelik kanayo ba ni panurang sobuton ase hatamuin ma Tuhan patorang kamhuban nami nagabi oncolan ni ganupan korja nami sa ganjang meron ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namin. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marenan bani panorang sogot nerion naboy isisehan nami marhitio ni channel itu pon regapan siganu pari batta bani panorang sogoton Jumat tanggal 8 Desember tahun 2020 ay matar surat bani buku Yohanes bindusia ayat 4 nama katahon sonon maningon horja honon kudo horja ni na marsuru aku sadokah siang ari ay roh posi borngin seng tarbahen atap ICP marhorja. Kita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Takas dobat tatene bahasa sangga ibasahita hata ni nebata. Bani panopaon nebatado tene. Nadumma manirang borngin pakon arian. Ase marlikando panondang bani arian pakon bani borngin alani aima boy sobuton arian panorang natang sideran batta laho makkorjahon horjata siganu pari jana anggo borngin panorang natang sideran batta laho marsaran humbani haganupan halo jaonta jana humbani segi kesehatan pe doma adong penelitian ibahen ya jadi kurini PHP ni hita modum arian laho membalaskon halani lang modum hita bani panorang borngin anggo natang sideran aima kualitas ni sanggah modum atape marsaran hita borngin jadi sonaha piganjang ni hita modum arian langboy ay tene maggatikon kualitas ni modum atape sanggah marsaran hita borngin humbani haganupan horjata tapi ibagas zaman tasonari mahol maay tene jupah kita halaniaha halani tuntutan horja adong do halak na masuk sip malam mulak pagi nah tapi bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon takas ibotoh kita bahasa na sinubut ni Tuhan Yesus subata lang pita soal makorjahon horjata halani profesita ya jadi lebih kunjai use aima ase takas ibotoh kita na perlu bisa hali Tuhan Yesus mengujur kita bahasa ibagas parguluhan taon adong do panorang bata laho makorjahon harosuh nine bata panorang ni jamay panora siang ari ya jadi adong do HP panorang ni bata mando pa kon hagulapan do hagulapan ay bodo ay bahat ya si pikir honon parutolon bahkan ratene marhitihoni na terancam guluhta. Nah halani ay boy subuton tahomani ya panorang hagulapan ay
lang behita manggulu songon sonari. Nah halani ay Tuhan Yesus pasingat kon hubata. Sadoka siang ari maningundo songon na sinubot ni Tuhan Yesus. Adong komitmen bata. Tetap makorjahon horja na sinuruh ni Tuhan hubata. Jadi atap ikantor pemerintahan PI, atap ikantor swasta PI, atap igareja PI, atap itongah-tongah ni masyarakat PI, dingat kita. Bahasa na batado na marsuruh kita ase tetap makorjahon horja na marsuruh kita. Isi marsuruh kita. Marsuruh kita makorjahon horjata aima na bata. Horjata aima laho manaksihon pambahenan ni nebata ibagas parguluhan ta si ganupari. Halani ay barang ahape na ni horjahon ta maningon patalarhon hubani halak na mabuhi. Bahasa na ni horjahon ta ay ma na sinuruhkon ni nebata ubata. Jadi anggu adung kapeni na marlawanan pakon harosun ni nebata ibagas parguluhan ta maningon hadir dohita gabe si panundang itongah-tongah ni hagulapan ay naparlobe napaduahon bapenang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon duha peni ipadaw kita kumbagas dirita laho mangindahi alasan ase ulang makorjahon persuruh ni bata hubata. Contoh boy sebutan sonon usihan ni ya nahado pandita lau marminggu boltok pe kosong nahado pandita lau gareja nabudari pe marlapar nahado pandita lau marminggu galangan pelangadong bapenang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahape kondisita, ahape kondisimu, so nahape kondisita bani panorang on. Lang boy ay gabi alasan bata, lang makorjahon parsuruh ni nebata aku bata. Jadi ay maningon takas tene, jadi maningon tetap gara ibagas dirita, ya komitmen na tuguh. Maningon horjahonon kudo, horja ni na marsuruh aw. Jadi maningon sunay hita lang adong alasan atap ahape nalaho man lang langi hita laho makorjahon parsuruh ni nebata kubata. Jana na parpudi na patuluhon sahali songon doding ay tene na manubut hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan bata laho makorjahon parsuruh ni nebata hubata sanggah bani panorang siang ari. Artini ay sanggah boy ope hita mangidah na torang. Jadi atigan hita lang boy mangidah na torang, ya ang gudo mamarujung guluh kita. Halani ay sanggah boy ope idah hita na torang ibagas guluh taon, pakai hita mahaganupan kesempatan ibagas guluh taon, makorcahon arosuh ni nebata. Jadi ulang ipay mahita patar, ya. Alani ang gubani ari patar, lang iboto kita. Tetap lang boy behita makorjahon na sinurukon ni nebata hubata. Halani ay salinari. Pakai hita ma kesempatan panorang na binere ni bata hubata laho makorjahon parsuruh ni nebata hubata. Atap nuan sanggah sombuh guluhmu, sanggah bayakham, sanggah sonaha pihajong-jongan tanuan, atap berkebutuhan khusus, atap normal sahalinari, atap sonahape kondisi perguluhanta na idopakon hita bani panorangon sadoka siang ari pergunahon hita ma panorang on laho makorjahon horjani naibata ibagas perguluhanta sigano pari halaniaha halani anggo domma gola pari anggo domma borngin seng terbahin atap ICB makorjahon atap ahape. Halaniai raih kesempatan on pakai hita panorang on na iberi ne bata hubata laho makorjahon na sinuruh ni bata hubata
sa buis ni guguhta, sa buis ni pikiranta, satuk ni guguhta, songon na rasukon ni naibata. Amin, martonggo mahita. Ajari ham hanami Tuhan. Ase ibagas pergulukan nami si gano pari. Tongon, songon panginduanmu huban nami. Ase ibagas bulat niuhur. Ase ibagas buis ni guguh apa buis ni pikiran nami matongon hanami. Makorcahon parsuruhmu huban nami. Sanggah siang ari. Halani ai, torangi ham tong-tong uhur apa pikiran nami. Ase, sondang haliharon na kumbani hatamu in matotap koma. Na membubahon hanami, bani ganupan pargulmiton nami, saganjang niarion. Ase terbahen hanami, makorcahon parsuruhmu, ibagas bulus nihur nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jala merapakon tonggo namion. Amin. Oras batta ganupan, andohar matongon, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani minggu-minggu adven na paduahon on. Labin marbagal matongon, holong ta dopak na bata, sonay age dopak hasomanta jolma, marhitihon ni aha. Tetap hita konsisten makorjahon parsuruh ni bata sadoka adong panorang sadoka adong kesempatan iberi Tuhan obata. Shalom.